abantu bose bari mu kirere, abantu bose ni cyose, ariko imibereho yabo baranze Yesu. Ubuzima bwabo baba kure y'Imana, imivugire yabo ni y'abatubaha Imana, imvugo zabo ni imvugo z'abatubaha Imana, ni imvugo zuzuye ubugome, zuzuye ishari, zuzuye urugambo. Muhinduke muba abana b'Imana, mugira agaciro, ubu umucahuri, ubu umugisha mu wawe, ubu umugisha mu bawe, ubu umugisha ariko Yesu ni mwiza ba. Ndashimira Imana yeme. Shimira Imana ikintu Imana yakoze. Muri aravuga ngo turashimira Imana yuko twavukiye ku ngoma y'Umwami Yesu. Aravuga ngo iyo tuja kuvukira ku ngoma ya Satani, none tuba twihebye bene kwa kundi guteye ubwoba. Kubura ababyeyi, kubura abo twakundaga. Abantu kera, abantu ngo babura babo kubera kutagira ibyiringiro byo kwiringira Imana. Barifataga bakaja kwimanika. Ariko ubu nyine tuvuga ngo haleluya, amen. Se ko mwagize kera mwananiwe, kubera ko ntabyiringiro bari bafite, bagiraga ikibazo kubura babo, bakiyahura bakimanika. Ariko ubu nyine tuzi no zira neza twatoye. Tuzi neza no zira neza. Iyo bisha kuba ino zira tutaramenye ko twatuja kwa data, tandi magambo maremare tuba twihebye twarimanitse zararangiye. Wewe uri umuvyeyi wakubyaye ukavuga ngo burundu nuko tuzosura kumva ijwi, wokomezwa n'iki? Nta magambo mushobora kumbwira yo nkomeza bituma nibaga umuvyeyi, habe nubwo bozana n'abandi baruta bangaba. Ariko muri mzara ngo turashimira Imana ko twavuye ku ngoma y'Umwami Yesu. Abasita bose nubwo bobasana nabishwa babo iri yepfo, ntakintu bashobora kubwira Nyene ngo avuge ngo bamukomeze ngo wise yapfuye. Hoya twarakiriye Yesu nk'Umwami w'umukiza ubugingo bwacu. Abe uretse n'abasita abo tuvukana, iyo tuza kuba tutarakiriye agakiza ntacyo bavuga kumuza y'umuntu bovuga iki? Ariko twaremeye
ndashimira ko Imana yabampaye. Imana yampaye umuryango mwiza w'abayumbe. Yeme. Nono gari kuva abantu bazaga kuvuga bakazavugira ko ibintu hirya. Nabwiye abantu ndababwira ngo nimubona ibi bintu biratunaniye. Ukabona wikuye mu muryango w'abayumbe. Abatarakizwaga ibati bazo wandikamo. Uzo wandikishe mwabana bawandikishe mu mugore. Umubwire ngo uyu muryango nubona nje ndapfuye. Urawacu naramubwiye. Ndamubwira ngo uyu muryango narirubuye n'ubwenge n'ibitekerezo. Tifite guhindukira. Nashizemwe amaguru ndaryama. Kubera kuko umunsi nemere. Uyu musaza yari inshuti yanje cyane. Niko nababwiye. Twaza twicara cyo tugasenga. Akambwira ngo twabona ubu nyine ikibazo tuje gusengera. Tiwo kimbwira nshewe ndi umwana wawe. Ndi umwana we. Mukibuke muri. Ariko hari undi data tuzatubwira twese. Sha. Ubuga ya marira yashize. Tugeze anto kumanyura gaga. Nyine uvugira kabo baro kumuvye ugusize ariko ubu nyine benda kwa kundi gutengo. Ko murabona ko batera ubwoba. Ko murabona ntari imfuvyi isigiwe ahantu ikuze. Imfuvyi yorera abandi. Imfuvyi yohumuriza abandi. Kweri kwa Mungu. Habe n'abana banje nubwo nopfa. Ndabizi ko bokomera kubera ko akazi twaragakoze. Hari igihe umuze yazapfa akavangwa ariko aba bana bo mbasize birashoboka kuko batazogira. Habe na data n'umusaza gupfa. Arabizi ko asize abagabo. Twaremeye twakiriye Yesu. Tagunga abana ngo muze gute. Tatufanya kazi. Rero cyo narivuze ndabashimira abayumbe. Mwakoze ko mushoboye. Je simvugira ngo kubera ngo mudatanze amafaranga mu yatanga. Ariko kubona presence yanyu. Mwene data yavuze aravuga ngo kubona presence y'abantu. Tingana n'amafaranga ntakindi kintu gisa nabyo. Gufusha umuvye wa mara nkabura abana bayumbe bose nkababura yeme nkababura. Ariko mwaje ngo ngeze mu gusange ukuntu mufasha gatuti guke. Namanumva ibintu byose ko biruka ku mutima. Preze n'abayumbu yoboye mwese muri inshuti. Yeme turi mwisi. Ibi byoga ni rusange. Uzufusha none ejo bundi ukagenda hari mu bandi. Ikintu cy'abayumbu tuzotabarane kuzogeza twishiye mu bandi. Tuzotabarane gutya tuzatwicara mu nzu, twicare mu nzu. Dutorere. Urupfu ruzarumagwa no kuganira no gusenga. Kwa muragira se ngo nari kurushobora se. Mwarashe mwana murarukumira gutya. Watanze gahunda gutya abayumbe bamarukumira gutya. Bamava mu gasopo. Tatukora n'ubura musaza giye. Tatukora muri bano bana biwe. Ndababona gutya murakomanga. Ariko abayumbe ako muri abana beza biwe. Mwewe gati timuza mumenya akamaro mumaze mu bantu. Jewe nakumvise mbabonye hano muri materaniro. Muri abana beza. Imana yo mujuru ibaheze umugisha. Iminsi sigaranye nanje niteguye kubitaba. Hakika ya Mungu. Uzobitaba gutya bene kwa kundi. Bene abe nubwo bizabiturika gute. Kandi nasanze hari ahantu abayumbe bazabagera gutya. Ibintu bigaceceka bidasakusha. Abayumbe bakandagira ahantu ibintu bigatuza bidasakusha. Mugira ibiro mugira imbaraga bene ziteye ubwoba. Kureza zira mbunde za nani bazabarasa. Mwarashi ibintu gutya biraturika gutya. Nimuza tuzinga paste. Pastor Fred n'abayumbe bahano. No abayumbe bahano nabonye bagisama wa make nyine nimba ruko kiongozi yabo nyine yafushe. Bamage nako muri oritim. Marike nimuza no tumanyure gato. Ariko ndabakunda kwe. Mwari mu byishimo. I love you. No turasanga ngabagiye kwegereza abashitsi.
ningaho twari tugiye gutanga twari twakabiye simbura akabiyegereza none tuwe nk'abasukuma utega refera agiye kubwiriza tuvuge ngo amen mufate zera za mikoro tuvuge ngo haleluya tugiye kuja kwiyegereza refera noneho amaze aje kutubwiriza kandi ko baravuga uzi ko umuntu ayavuga refera yavuze kazagira ngo bagume bamwongere banka bamwongera yigize kikifi mwizego yavuga aravuga tuti bagaheze ndi kubera gusukunda ibintu byose none tuwe kabiyegereza kwa kundi nitumara twari tunakumburanye biteye ubwo nagomba bona kaza mbona umuteke imbabazi twari tukiriga mu kiriyo twaturiga kumakurira amaso zashize no nuko none gatugiye ngawe ngo ucuranga Regera sente sha waregeye amabafrena yahuza imitwe iyi kiravugira indi hano subira uzihuze imisaya tugiye imana yacu itagira mushana imana itagira mushana ngo mushana bijyana ari nababwiye tibu mushingwini Karibu.